Hello ladies and gentlemen, reka nongere mbifurize kugubwa neza ndetse n'amahoro n'amahirwe yongeraho n'amafaranga mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Ndizera ko rero mumeze neza, abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali, abari mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane Afurika, ku mugabane Burayi, Aziya, Amerika y'Epfo n'iya ruguru ndetse n'umugabane wa Oceania. Mwe mwese muvuga muti ibiganiro menyera kuri Rwanda Sport Channel ntabwo byaducika, tuba turi tayari. Nanjye rero bigatuma mpihibikana, bigatuma nshakisha mvuga nti reka byanze bikunze nongere nitereke ngira icyo mbwira abakunzi banje. Ubwo rero navuga ni inkuru tuba twateguye, namwe mujye muzireba, muzisharinge, mukore like ndetse n'ibitekerezo byanyu mubitikureho. Abatakora subscribe namwe nkababwira ni muri hehe, nimukubite mubangura muze tukibanire, mumenye ibijya mbere muri siporo y'u Rwanda nubwo no ku mugabane wa Afurika ndetse ni Burayi. Tujya tugira gutya tukanyuzaho agatoroshe tukareba uko biringaniye. Ubwo rero ibyo murimo byose ndetse naho muri hose, reka nongere kubaha ikaze. Waba wiruhukiye uri mu rugo, waba uri mu rugendo, waba uri ku kazi, utwo waba urimo twose muri iyi weekend, nezere ko bimeze neza. Ndaje rero nireho ndasaba kugira ngo tuganire ku makuru avugwa mu Rwanda mu makipe yanyu. Bimeze bite muri Rayon Sport? Bimeze bite APR? Bimeze bite Kiyovu Sport? Bimeze bite? Cyane ko muba mufite amatsiko menshi yo kumenya ibijya mbere muri ayo makipe. Ariko kandi mbere yuko mbyinjiramo, reka nkuko nari mbivuze manze mabwire nti i Burayi ariko naho bibaho, nujya utsindwa mukura we ibyakira ni Burayi bibaho. Ikipe ya Everton yarakocoye ikipe ya Chelsea ibitego 3-0. Urumva ko bitoroshye, abakunzi ba Chelsea nabo barababaye. Ikipe ya Brighton nayo ikocora Liverpool ibitego 2-1. Abakunzi ba Liverpool urumva ko nabo batameze neza. Hanyuma kuri iki cyumweru dutegereje kureba aba Arsenal, murishima cyangwa murababara? Ese aba Manchester City murishima cyangwa murababara? Ni umukino uza guhuza Arsenal na Manchester City ku mukino wa nyuma Carabao Cup ku isaha 12 n'igice. Urumva ko mu byukuri aho ngaho naho biba bitoroshye. Ubwo Real Madrid na Atletico Madrid naho n'undi mukino utegerejwe hariya muri Espagne, umuntu aba reba uko byifashe. Hanyuma nkahita nigarukira ku mugabane Afurika. Yewe amakipe yo mu Misiri muri CAF Champions League afite umwaku. Reba nawe ikipe ya Al Ahly na Pyramide zose zasezerewe. Twari tuzi ko wenda El Hilal iza gusezerana na Stade Berkane, tukazabona Pyramide inyarugenge ikongera kugaruka tuyiheruka ikina na za Peri. Twaribazaga tuti mbese ubu El Hilal iza kuzakina na Pyramide, abafana ba Peri bari kuzafana El Hilal, bari kuzafana Pyramide, byari kuzagenda bite ko abareyo bo ubu ngubu bari inyuma ya El Hilal? Iramutse nageze ku mukino wa nyuma cyangwa se wo kimwe cya kabiri banaherekeza abaperi, mwebwe nuko nyine birangiye. Ikipe ya Pyramide yasezerewe n'ikipe yitwa Faraba ku bitego 2-1. Ubushize muri Maroc bari banganyije igitego 1-1. Ubwo nubwo ngo Pyramide yatsindiwe hehe? Yatsindiwe iwayo. Ariko iyi ngiyi irukana umutoza tu. Amakipe hariya yo ntabwo akina, ntabwo ari mu mikino. Undi muntu indi kipe yasezerewe nabwo bitunguranye ni ikipe ya Al Ahly. Al Ahly yatsindiwe mu rugo na Esperance de Tunis ibitego 3-2. Barabo nta mikino baba bafite, pe. Ibaze nawe Al Ahly ku kibuga cyayo igatsindwa na Esperance de Tunis ibitego 3-2. Ubushize bari banganyije 1-1. Amakipe yo mu Misiri abiri ataharyo. Ubwo uyu munsi nibwo dutegereje urundi rugamba. Ikipe ya Mamelodi Sundowns irajya gusura Stade Marie, ariko no ruca abana kuko ikipe ya Mamelodi yari yatsinze ibitego 3-0. Urumva ndetse na El Hilal iza gukina n'ikipe ya Stade Berkane. Ubushize bari banganyije igitego 1-1. Urumva ko na El Hilal isabwa kwitonda. Umukino ubera kuri Stade Amahoro ku isaha saa 12 niho umukino utangira. Saa 12 niho umukino utangira. Ubwo hagati aho nkakubwira ni bita bingarura muri Rwanda Premier League, kuko muri Rwanda Premier League hari umukino uza guhuza ikipe ya Rayon Sport na Gasogi ku isaha 4 kuri Stade Amahoro nyuma y'uwa El Hilal na Stade Berkane, mu rwego rwo gukurura abafana kugira ngo baze gushyigikira El Hilal. Byabaye ngombwa ko uno mukino wa Rayon, kuko abafana birazwi ko bari bo baba bakereye umurimo, birazwi ko bari baba bakereye gushyigikira ikipe yabo. Bavuga bati rero ubwo umukino wari kubahuza bari kubera kuri Kigali Stadium, reka tuwuzane ku mahoro hanyuma tubihuze na El Hilal
ibirori bindi dore ko Erira ivuga iti n'abafana ba mbere hagera igihumbi ba mbere kwinjira birabara ubuntu. Rayon Sport ahangaha irahasarura n'ibifaranga rega turaza kubireba turaza kubigarukaho. Ariko mbere yuko tugera kuri ibyo bya Rayon Sport inafite n'amakuru menshi, reka manze nkubwire ko Rwanda Premier League n'ubundi yakomezaga ikipe ya Bugesera ikocora AS Kigali ibitego 2-0. Hanyuma ikipe ya Mukura Victory Sport nayo irasebaye baba we iseberi Rubavu abamukura mukomeze kwihangana no kwiyakira kuko ndumva nubwo hari bitaraza. Marine bakubise ibitego 3-1 Mukura Victory Sport Waziri reka nkongera ariko ntago yorohewe rwose. Ikipe y'amateka ariko mwana yanjye kuki aya makipe y'amateka agenda yangirika kuko uko bukeye nuko bwije, ibi bintu birambabaza cyane. Hanyuma ikipe ya Gicumbi nayo icumbikirwa na Gorira ikubita igitego 1-0 nibuza amanota ya Gorira ari sunikamo gakeya. Ubwo indi mikino tuyitegereje kuri iki cyumweru aho ikipe ya Muhanga yakira Musanze, Rutsiro n'ibiri Butsirike Kiyovu simbizi barakinira kuri Stade Umuganda, ubwo ni Rutsiro na Kiyovu. Ariko ahangaha naho Kiyovu ni nka Mukura ndayikemanga aya manota sinzi kuyakurayo mu buryo ubu cyangwa se buriya d'une certaine manière ou d'une autre, mu buryo bumwe cyangwa ubundi sinzi ko Kiyovu Sport iri gukura amanota hariya i Rubavu. Yaba iyabuze kubera intege nke zayo, yaba iyabuze kubera ibishobora gukorwa n'abakinnyi bamwe muri iyo kipe, simbizi reka mbitegereze turebe wenda hari bariyungunganya da. Hanyuma ariko ukamenya ko undi mukino ni Polisi yakira ikipe ya Etincelle Bekeni wa Bekeni. Uyu nawe ategerejweho kureba ko hari icyo akora imbere y'ikipe ya Polisi. Polisi nayo imeze nkaho yataye umurongo. Polisi FC yataye umurongo mu bijyanye no kuba yashaka ibikombe, yaba iki cy'amahoro cyarayicitse ndetse n'icya shampiyona. Wavuga ko mu by'ukuri nta mahirwe wayiha bitewe nuko iri kwitwara. Hanyuma umukino utegerejwe burya abantu babarangamiye kureba uko Rayon yitwara ni Rayon Sport iraza kubiri kumwe na Gasogi. Reka ngire ko ku munsi kwa gatandatu imyitozo yarakozwe mu mvura, baravuga bati ni muze nubwo ari mu mvura, n'abayobozi bagiye kumenyesha Romami bagiye kumubwira abakinnyi ko ari Romami ugomba kuba yobora. Ubwo rero ni umukino navuga ngo nawo utegerejwe kureba uko Rayon Sport yitwara idafite Bruno Ferri wari umaze igihe uyitoza, ariko abafana bavuga bati wa mutoza we uri kutubeshya nta kintu kirimo. Abafana rwose baramurakariye cyane bavuga bati umusaruro wawe ni mubi bitewe n'ukunganya kwinshi. Bavuga bati nubwo usezereye Polisi ariko umaze igihe kinini udatsinda, unganyije na Polisi kabiri, unganyije na Erimere, unganyije na Musanze, unganyije na Etincelle, bati biturabirambiwe ntabwo twabyihanganira. Ubwo rero igitutu cyarazamutse birangira bamwirukanye, ntabwo mbigarukaho kuko burya iyo chapitre iba yahise haba haje we begin a new chapter. Dutangiye chapitre nshya hamwe na Romami Marcel ugiye gutoza ikipe ya Rayon Sport ikina na Gasogi. Ubwo aheruka gutoza Romami Marcel ikipe ya Rayon Sport yari iri mu madidani nabwo imaze kwirukana Afahami ya Rotifi. Baravuga bati wowe Romami Marcel ni wowe uri butoza umukino wahuje ikipe ya Rayon Sport na Gorira. Uyu Romami Marcel yarayitikuye atsinda Gorira ibitego 2-1, ubwo ahita yishyikiriza Bruno Ferri ubwo yatangiraga kunganya na Etincelle. Ubwo rero n'ubu ngubu abafana bo bafitiye icyizere Romami nk'uko yasize atsinze Gorira. N'ubu ngubu baravuga bati birukanye umutoza barayiguhaye uranatsinda na Gasogi. Ni umukino rero abantu bategereje kureba ngo mbese Romami arabyitwara amata, ariko natekereza ko n'ubundi nawe nta byinshi ari buhindure. Niyo makuru mfite nawe birumvikana ni Kwizera Olivier mwizamu, hanyuma hakaza Chimanga ndetse na Yusudi yanyu, ariko ahangaha hashatse yanashyiramo Rushema na Chimanga cyangwa se Yusu na Rushema akabenefisi abanyamahanga benshi kuko ikiba gikenewe. None se ubugasogi nayo irataka cyane mwo kagira Imana. Ahangaha ni Chimanga na Rushema cyangwa se Yusu na Rushema. Hanyuma uruhande rumwe rukanyuraho Mukiza Obed, urundi Eliyaga Nijuru. Ubwo ni nako Mediane ni Rishari Ndayishimiye ndetse na Fose Kitoko. Ubwo kandi hakaza Tambwe Gloire,
uruhande rumwe runyuraho Aziz Basane, urundi runyuraho Cindy Paul, hanyuma hakataka uwitwa Fonganye, ariko noneho Asumani Ndikumana nawe araba ari mu rutonde rw'abashobora kuza kuba bakina mu gihe runaka bitandukanye n'ubushize mu gikombe cy'amahoro bari bamushyize hanze. Asumani Ndikumana araza kugaruka, yewe ndanatekereza ko ubundi bakabaye bagarurana Kitoga nawe hagati mu kibuga akaba yaza kuba ashobora kuba yasimbura mu gihe byaba byakomeye. Ni ku mahoro rero Rayon Sport turashaka kureba iratera umupira umeze ute. Si ubwa mbere ihagiye, ariko ntago iheruka kuhagirira amahoro. Iheruka kuhagirira amahoro mu ryarira, ese n'ubundi si igihe yatsindaga Gasogi n'ubundi ahari. Ubwo abariyo namwe munyibutse, ariko ndibuka muri shampiyona y'umwaka ushize iheruka kuhagirira amahoro ubwo yatsindaga Gasogi muri shampiyona, kuko ubundi yakunze kuhakinira, yahakiniye na Mukura umwaka ushize, Mukura yihakubitira, ihakinira na APR ihakubitira mu gikombe cy'amahoro. Umunsi Rayon Sport iheruka kuva ku mahoro yishimye, ndumva ari igihe yari yakinnye na Gasogi n'ubundi muri shampiyona y'umwaka ushize, hari muri Fazari niba mbyibutse neza. Abasaza bakigaruka bahera ku mahoro, batakineye ku mahoro, Rayon Sport yatsindira Gasogi igitego kimwe ku busa. Ubwo wenda niba hari undi munsi wa nyuma yaho namwe bareyo munyibutse, Rayon Sport iheruka kwishima, kuko ubundi bahanganyirizaga na APR, ubundi bakahatsindirwa na APR, ibintu nk'ibyo niyo Mukura nari mvuze, ariko ku mahoro bisa naho byarabagoye, Zaire rari yarabatsindiye. Ubwo rero uyu munsi nukuza kureba uko biba binogeje. Hanyuma Gasogi nayo ifite uwitwa Leandre, ifite abakinnyi batandukanye nabo nayo, ba Hakim Hamis, ba Muderi Akibari, ba Kokowete, ba Hervé Ngonogi, abo ni bamwe mu bakinnyi igiye ifite, ariko wavuga ngo ni ikipe ibidahabwa amahirwe imbere ya Rayon Sport ugereranyije nabo bakinnyi ifite. Mbibutsa ko Gasogi iheruka kunyagirwa ibitego 4 ku busa n'ikipe ya APR mu gikombe cy'amahoro. Rahira ko Rayon Sport itari busubizemo muri ako kebo, n'ubundi nabo ikongeraho ibindi bine nk'ibyo. Gasogi ikaba yatsindwa 8 mu mikino 2. Ni umukino Gasogi igiye gukina na Rayon Sport. Kensi we atarishimiye uburyo cy'uyu mukino bawujyanye saa 4, ariko bisa naho hari akantu ka kitu kidogo, avuga ati ikipe yanjye muyijyanye, muyihinduriye stade, muyijyana amasaha y'ijoro, nta mutamenyesheje. Ubwo baza kuganiraho bemeranya ko uyu mukino waza gukinwa ku isaha saa 4. Ubwo ni nako kandi bagiye gukina uyu mukino hari inkuru nziza yuko witwa Kwizera Olivier ahita ajya mu Mavubi kimwe n'abandi, dore ko atari yahamagawe, bikababaza abakunzi b'umupira w'amaguru bavuga bati ni gute Kwizera Olivier ukurikije ukuntu yafashe atagiye mu ikipe y'igihugu. Amakuru rero akaba yaramenyekanye ku munsi w'ejo ko Kwizera Olivier agomba kujya mu ikipe y'igihugu ngo agasimbura witwa Ntwari Fiacre bivuga ko yavunitse, ariko n'ubundi niyo atari kuba yavunitse ntabwo abantu byari byabashimishije kuba Kwizera Olivier atari yahamagawe mu mikino ya FIFA Series, aho ikipe y'igihugu Amavubi igomba kuzakina ndetse n'ikipe ya Granada, yewe n'ikipe ubwo niyo bazakina. Hanyuma batsinda bakaba bakina n'izava hagati ya Estonia ndetse na Kenya. Imikino ya FIFA Series izatangira kuwa 4 w'igitaha, ubwo tuzayigarukaho. Kwizera Olivier rero yamaze kwinagamo tayari. Ubwo indi nkuru muri Rayon Sport nabyo yamenyekanye ku munsi w'ejo, nuko iyi kipe yongeye kugaragara ku rutonde rw'amakipe atemerewe kwandikisha abakinnyi kuva ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu. Ubwo no kuvuga ngo kugeza mu 2028 mu gihe itaba yikiranuye nabiberemo amadeni. Ntago turamenya neza ngo ninde wayireze itishyuye, kuko ubushize yari yavuyemo isinyisha bari abakinnyi ba Chimanga n'abandi, bitewe nuko yari yamaze kwishyura Robertinho ndetse na Abdoulaye Jalo. Ubu turibaza ngo mbese ninde wundi wongeye gusubizayo ikirego. Abantu bagatekereza witwa Fahami ya Lotifi, ariko nyamara ubuyobozi bwa Rayon Sport bushya burangajwe imbere na Murenzi Abdara bwari bwatangaje ko ibibazo bya Fahami ya Lotifi nabyo babirangije. Ukibaza ko aba ya makipe yacu rimwe na rimwe bajya bagira utuntu two kubeshya, ugasanga ibyo bavuze ko barangije kumbe ntabwo babirangije. Gusa ariko ubwo ndatekereza ko atari ibibazo bikomeye, wenda babikemura ku buryo mu kwezi kwa gatandatu Rayon Sport yagura abakinnyi nta kibazo. Iyo hari ikibazo ukagikemura uhita ufungurirwa ukemererwa kugura abakinnyi nta kibazo rwose kibayeho. Ibi ni ibibazo
ntavuga ngo Rayon Sport nibigira byonyine nubwo mu Rwanda ari Rayon na Vision ziri kuri urwo rutonde, ariko nibura no muri Afrika izo za Zamalek tuvuga zibihoramo, za Esperance zibihoramo, n'izindi kipe nyinshi zo ku mugabane Afrika. Muri Tunisia harimo nk'amakipe 9 ari muri ibibazo bya FIFA byo kutagura abakinnyi. Muri Misiri hariyo nka 6 za Ismailia, yego ntabwo wakwifuza kubibamo, ariko mu Gifaransa baravuga ngo ça arrive, bibaho, birabaho rwose ko byakugeraho. Ubwo rero ngibyo biri kuvugwa mu mupira w'amaguru mu Rwanda. Mwebwe mukomeze mubane nanjye gishya kigaragara kiboneka mpita nitereka nkakibagezaho. Murakoze cyane rero, mukomeze mubane nanjye kuri Nda Sport Channel. Ibisigaye naho utaha, bye bye, ciao.